Kaya ibingelela iyamente engcwele yasezulwini. Amen. Bingelela zonke ihlala esikhona lapha ngaphansi endlini. Bingelela abagcotshwa bethu sinabo lapha namhlanje. Bingelela lonke ikomiti elisisengamele singana namaphethelo. Amen. Bakhonza abahle enkosini ngaphambi kuba ngibe ngikhulume namhla bengicela kuba uhlala ngethelelo kuba ngeke ngalidonsa isikhathi sabaside elivese siyadonsa namhlanje. Kepha bakhonzi bekunento elokutha ngikhuphula ngisingaliyeke ukuthi wena ngikhuphula nama ngazi ukuthi yini kodwa belokhu ikhona ihleli yini. Bakhonza abahle namhla beyithi ngifuna ukukhuluma indaba kaShembe. Kepha ngibona umbalo magabagaba umphambi kwami bakhonza abahle basezulwini. Uthi mntanami indaba yini uyayikhuluma nini? Uthi konke lokuShembe sakwenzele kona uyakukhuluma nini emhlabeni utshani izizwe? Uthi mntanami kanti uma ngabe uphambi kwabangcwele abahle kangaka abangenasono wena unezono uyobatshela nini ukuthi uShembe ukwenzele kulomhlaba? Yothi uma usufa mntanami uyohlangana inambo lizakuba ngakhulumi ngokuthi mina ngikwenzeleni. Ngiyakubonga ngani mhla ufika phakathi kwami. Kanti yini osukuyele lapho phambi kwabangcwele? Usukayile ingadi ingubo yomphefumulo. Bangcwele njengoba silapha sonke singabakho ubudlelwane sibe ngabangani sonke. Lapho bakhonzi khona isikhathi esizayo bakhonzi. Lapho khona usulele ngomqolo bakhonzi. Usubethe inhlabathi ngesifuba ungasena kuphendula. Thoba bakhonzi kunenkosana edanga amakhosazana. Leyo nkosana thiwa umphefumulo wayo mhlanye mayasitona umphefumulo thiwa ingumahlombe yase ubuyisela umphefumulo wayo esidumini sayo. Wayesethiwa impethu nentuthwane ezwa. Angazi wamina nawe uNkulunkulu mhla ethi insuku zethu eziphelile uyokwenza njani ngathi? Bakhonza abahle basenkosini nina baphethela yonke okudlala khothi. Nani namaphethelo nomnikelo omkhulu owenzayo kodwa abantu abaningi abawunakile inhloko. Nani namaphethelo bakhonzi inganikela o100 o200 thiwa ngamanye bedraw kodwa khona umnikelo omnyama ukhona bakhonzi. Umnikelo wathulani bakhonzi. Lapho khona sosibika usizi lethu sifake ebhodweni sicela uNkulunkulu uba uNkulunkulu wethu noluthanda sithanda ngalo siyacela Nkosi sewuphendule ukuhlawuphela. Senkosi ukhumule indalo zethu lapha esikhona thini lomhlaba. Ngabe unomnikelo omnike noma usawini uthulandi ngcono ngiyelo khona idlandi bakhombisa mina ngingcono nabo. Usibawunikela wena inhliziyo yakho sikuthima ngokunikela. Umoya kanjani lo uthulandi awuphusa ebhodweni umphethe wanesidlandi usingamane kwedraw usubithini inhliziyo yakho isikethi nginikela uShembe noma ufuna ukukunikela ukuthi bakubone ukuthi ngcono nabo. Isukuthi inhliziyo yakho mawunikela indaba lapho bakhonzi ake sikhulume ngenhliziyo. Ake sithi siyeke ibhedeni umnikazi wezulu nomhlaba kodwa siye ngokuthi sikuthanda ngenhliziyo asithanda ukubuka ngabantu futhi asithandi ukuthi abantu bathini ngathi kepha lolu thando esinika uShembe siyamdemand ukuthi naye asinike lona. Ake manje simdemand uNkulunkulu bakhonzi. Ake simdemand ngoba asithandi ukubona izingane zentethelelo zingaganwa kepha senza umsebenzi omhle zingagani kodwa senza umsebenzi omhle ngawa lapha ekhaya. Into engijabulisa kakhulu lemsebenzi uqale lapha ekhaya kwaphezulu wathuma lapha bakhonzi lapho sikhona namhlanje. Sema ngivuka ekseni base ngivuka nomonda noma abaningi namntungwa inkosazana eyaba kubhoko lezitsha ilisusa lapha ephakameni yasongena entabeni enkulu inhlangakazo wuphi. Mina na umphefumulo wethu owazi ukuthi uhlangana noShembe. Ngabe sakhona inkosazana uNkulunkulu ayethembe athi nali ubhoko lezitsha awubona umhlangano ngoba ngiyadumuzela mntu wami. Isakhona inkosazana engafanele namntungwa lebakhe.
All is bagcwele ayisifika indoda ayisiba phambi kwami yathi mntanami indaba engikwenzela yona nengenzela umndeni wakho uyoyikhuluma niphamboda la Jehova uNkulunkulu ngena lapha emnyango ayisangweba sema ngigugapha lapha wena banginotisile ngehamba isikhathi eside ngiphambola emnyango aselimlaleni uNkulunkulu ekhuluma nami uthi uNkulunkulu mntanami uphuma phona nempilo yakho abantu batshani nobangcwele bakhonza abasenkosini mina ngiyakwazi ukulala ngizintshela yophuthu notamatisi wezinyoni ngisishambe kulungile bakwentando yakho bakhonza basezulwini sizwenzalayo engishiminyaka eyishumi elimashumi namabili ingangazi ukuthi ngidlala nokuthi ngenzani ngasale intombi engizalayo yayisingikhulisa ngaze ngaba ngaka namhlanje le ntombi engizalayo bakhonzi ingihluphekela kakhulu ngiyaqala ukusho namhlanje lapha ngisamzola ngisho ngoba ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu angigweba ngayo mhlawumzalo ngamakhonzi ngazala ngingenamathambo kepha uthi ngamakhosazane lasengingipha abakhonzi lasengingipha amathambo ngomsawa sezulwini amen lento benzalayo yahluphekela lomndeni untulo kakhulu ekhaya ugogo omdala uMavilakazi wasesithatha ehamba nathi wamthatha umama ehamba naye bekubukela intabeni engcwele yasemhleni malifika umama ongizalayo sekufika inkonzo yokunikela wayephethe usubhombe esandleni wayesebona ihlazo waseyonkosi ngizakunikela ngani abantu bekhipha 200 rand no 200 rand wayese encikaza ukuya phambi kwaNkulunkulu wase ushiya phambi kwepulpit uthula uthi ubhobho wase ubeka wasenkosi walazi usizi nami wasethike ngelikhaya wasimanyela ebusuku bakhonza abasha basezulwini wasephupha impuphu yeka wekenemana weke bonke wathi thina boshembe sikuzwile ikhala wakho namhlanje umama uNkulunkulu uphila umsebenzi yasebenza ngamasipala ngomsawa shembe inkosi usizwe amen